Edru baby aya na said ye ma nkrofo free other countries the benefit of the doubt and I say ma omo chance to come to our country now omo enya chance di ye niema bia ebi ankomo omo akrom kra ankomo sosidi enkomo meki no ya mo miema ye nuanum binom so chances sa odofo na ho te sen me gidi ye se wo ho ye AdwenkyereLady ni me nuanum ma mo nyina happy new month me gidi ye se obo ade onemo adi ni ye se de onemo adi ni ye wo ha no ye nua bemma Mr. UN any delay any Ghana for ense mo ekoso media isu na me kire madwen kakra wo ho ade ba ko me hu ni sa Ghana anas me ka se Ghanaians se ye wo bibia ye ni nso ade kro no ehwere yen wi anas obi be fafiri yensem se Mr. UN wo hoi se obi be fa no de ne kwa abroad baby anas emma no position bi anas eye niema bi more nicer emma no na fe wogidin wo krokro no so ana de kro no koyi na fe de hard to get to him wa sata na Ghanaians ye ni abrede den afe de na ye pese go close to him but then ye mfa ni serious papa de said wo sisire kra na e manika kra ampo ni sire kra e manika na o say ye Ghanaians ye osuban bi wo ye so say most of the time on say ya na yesi obi o ha yesi obi ascam obi oba bi akofa be ma bi obebu na agidi sika di ne that kind of stuff ni nyina gina ho ema looks obehu be ma bi ne ho fefefe oba bi ne ho fefefe che say she's all that he's all that e bia no no kra ne do obekwa amane ne ho ofepa nti wadwen ma so say obetimi aye bibi senka ye nuama ma no mranti omugegina mo na so fefefe kama wo Ghana ibi ena asori anase wo pie se wo beye awards anase wo beye se anase wo beye se enke bi a treatment ya Ghana fo binom de ma Dr. UN enke bi a ko mo fe ma no enne meti se Captain Smart e bi sa ne se bi a ne looks nti na nkrofo it could be possible but me feel say eni se e ba ne sa because obi o ha se bi oni looks na wo hwehwe no but wo sense a obetimi dia handle ade na at the same time kra no adenti na obi be ma wa obi be ma wa awards na wo manager wo secretary and wo personal assistant so o madwuma ne se ombe make sure say wo mo aye enquiry say hu say nipa na wa fro say beji award no ana say baby a invite wo no eye genuine ana eye bibi eye credible say wo say wo do hu kogima na wo kogina mu kra in the first place enti say ye wo managers na ye wo personal assistants near wo secretary wo your office dia ene say obi to say Dr. UN pop up na wo say me ye awards enti me invite say akode me invite asumesi momra meji award na sefo na yes eya basobody a efe na so wo say wo ye wo inquiries make sure say eye bibi ehun hia say wo do hu kogimu ana on say Ghanaians say osuban bi say years ago the same thing na Akufo-Addo ba be the president and we ye short no we say aya na times enye enipa ni looks in here but the oye capable of doing to help you no eno kremo doing to help you no eno the most important thing enti mesre yen Ghanaians no ye mu bebre say edru baby aya na said ye ma nkrofo free other countries the benefit of the doubt and I say ma omo chance to come to our country now omo enya chance di ye niema bia ebi ankomo omo akrom kra ankomo sosidi enkomo meki no ya mo miema ye nuanum binom so chances sa so for say Dr. Drew say Dr. Drew Dr. UN eniema bi wo ne ho a enkoyi a mo miema ne chance ne ehwe ebi ana he's capable of doing something we never know until say ebe man a chance ama no why the opposite way no ne hu said it na Dr. Drew no so you can say Dr. UN I keep saying Dr. Drew Dr. UN so identity na won so no edru baby be serious for once because so was serious no ne said their time so handle near man look like say you are just playing so who asem no